oya mani ndakuntu ziranza hawo ziguheza epui ukaza koma urabizi ko kumshoko kwezi nguhemba man oya oya ndigikunda kuko kumshoko kwezi urabizi ko nguhemba esura mutipe heza biriya bintu bo mutera kacho uvuga gute muraho mukunzi ngo gute ugende kandi muri lactisi ibenzi hari oya no tibikunda koma wihaye umusaza wawe gute wari kugendera muri la benzi niyo yawe tukazo wisuzuguza ngo oya ibyo nibiki oya umusaza wawe yari kugendera mu muduga muto ndi ukwiriye kugendera mu kaduga ka cenyeje oya koma sheri abantu bakubonye mu bifata gute mari zanje zizohava sigenda kabisa nabi ko ntabintu mbona kwirike serveur Ukaba vraiment il faut que umuntu agira abajanama kuko n'abaniga banje bose mbona baciye ubwenge kuko imitungo urabibona ko bekeneye ko umuntu wagira umujanama kugira ngo ibintu bigende ku murongo ariko iracamo wiji yo simbirana munsi y'hoteli hano hepfo nari bukeneye musa ntari bi niho ndi kabisa hashike kabisa ni hafi urahita umbona okay merci yo bro vipi ça ndio kutumusa c'est fresh ndashima long time aniga long time naona ku fresher uriho ni zimwe z'umumesha ibisanzwe bro bisanzwe byaho bisanzwe kirombe ni cyose nyagwa zisasiza ba merci Johnsena merci utontu hagazeho kiri gutese ni neza wallahi meze neza mbona nawe mani muri fresh iyo bro ni man ubizi siko anytime akantu kaba gakenewe abantu babasaza none kiri fresh tumeze neza cyane amasaha no ko wasohotse byagenze gute kandi mbazi yuko buri mukavuma ayo masaha si ibintu byanje so kamari nyine ari gihe ubona nyine ko ibintu byazagucanze kumva ko ukwicara kugira ngo imitungo ishire ku murongo ariko turi fresh umusaza urabizi ko sinirwa nkubwira byinshi urabizi ko umuze yansigiye imitungo myinshi nanje ubwanje ngenda nyishaka rero man mba nkeneye intekerezo zawe za buri gihe kuko banumva nyine bikenewe cyane kugira ngo ibintu bije ku murongo braza man inama ziba zikenewe nk'abantu b'abajama gusa urabizi iki gihe tugezemo ibintu zo gufata ifaranga ndabizi ifaranga barazigusiga ufite ifaranga iwanyu ifaranga zikwiye sivyo mu bajene bose bari hano town muri no Bujumbura muri namba 1 mafaranga rero bimeze gutya nta bintu zo kugenda ngo ugende wongeza imitungo ese ubundi uzi iminsi uzopfiraho ntayuzi rero fata amafaranga harantu hari indaya hano Bujumbura bamakoze ruzuye ku mutwenzi tuza kiriri garden panoramique hari muri ville harabana gutya bro ndizera neza yuko nta mwana wo kwangamu kwanza ndibutse ejo ndi hari urutonde bakoze liste y'abahungu batanu wumvise babatawonera bafite amafaranga bakiri bato hano town urimwo wabaye uyu wa mbere wagukurikiye agize amanota wamurusha imbara amanota 50 we numva amafaranga ufite azoshira ryari zana amafaranga tuyajye tuyamwe tuyakoreremo akazi wumvise ureke kuzowirirwa gushaka amafaranga nabenshi barapfuye barasize ejo bundi take off naheruka gufa Kobe Bryant ntiyapfuye amafaranga yasigende ntiyapfuye ntari mu kuribwa n'abatazi zana amafaranga tuyajyure ku bundi bwose tukiraho indaya zoboneka kurabaza indaya yumba zindaya mbaye hari indaya VIP nyangufi nyamunini madiginyo ahanga hagucya amabi ubwoko bwose ushaka
bw'indaya zirahari. Voilà, abo bantu ni muto dukeneye kuko ndumva ko nabamuzeye bariye amafaranga yacu reka kuko nta kuntu numva ko mugira amafaranga warangiza ukibana kuri kwirekura siko kwiruka kundana kwanza n'amasaha yake tugende tuye kuryosha none mbwira nzana imifuka ingahe tugende kuri banki tuye kuhera amafaranga iso yagusigiye uretse no kuja kuri banki tubanza tumare ziri mu modoka zirimo zinshi yego zinshi tiwozimara tuzomara desimeni tutataha akorumu ahubwo wewe kubera ko nyine hari ibintu nafite gukora wegenda tubonane swari impanuro zawe ndazumvishije tubonane swari kuri ubwo kozana indaya zingahe izinini zivyibushe inzingo nyangufi kozana izimeze gute reka tubivugane byose swari which appointment fresh bro turi kumwe we ntabire fresh ro turi hari sasa hari bisha yo man ndacyakurindiriye tu ihute okay ntari oh bigutese neza ko witonze nicyo kitagenda kuri biragenda byose vraiment ntabwo usibye gusura umuyaga akayaga nibisanzwe mani ahubwo vuga ico ufata kugira ngo tuganire neza serve wibas hano noronka agakoma ka msaraka hapa piga kiuji sawa wende sasa kuna chenda bro urakumanda igikoma mani nta gikoma ari ibindumwa bro birahari byinshi kuko uri umunyakizungu ariko urasaba igikoma vraiment oya no kuko imana nta kibazo cyo kubahwa amahoro ya Yesu abane nawe tranquille nta kibazo tuganire ibyo warumpamagariye nimara usubire muri za gahunda zacu my friend urabizi ko uri inshuti yanje imitungo yanje barayitwara gwihishwa sinyibone kagoma manka ariko nyine kagenda mbyihanganira kuri ubwo nari nkeneye impanuro zawe mani kuko biba bikenewe buriya ko umuntu agira ico bamubwiye kugira ngo agorore ibintu neza amafaranga ngende menye ukuntu nzanyakoresha kandi urabizi nta wundi nabibwira kabisa atari wewe kuri ubwo nari nshaka mwibiri banga ndabe izo nokoresha amafaranga yaje kugira ngo ibintu bize kugenda neza rero ijambo ni ryawe n'ikico cyane nari nguhamagariye urabizi uri umuntu wanje kuva kera murakoze banyakubahwa turabashimiye cyane kuba mwatubwira icyizere mu kumva yuko hari ico twababwira kandi ntacyo murusha ariko niteka cyane kandi biranejeje kumva yuko umutekereza babwiza aho ngaho icyo no kubwira si ikindi cyo nje no kugendera inama nuko wokwegera Imana ugasenga ukirinda ibintu ibyo ari byo byose by'ibiyobyabwenge iyo wiyegereje Imana nayo izi gutabara mu buryo bumwe cyangwa ubundi ukareba ifaranga zawe ico zimarisha kuko uri umuntu utambuka ejo nduza uzoba ugafasha abatishoboye hariho abapfakazi hariho imfubyi hano ziruka ku mashuri kubera kubura minerivare izo faranga zawe zifasha ukazainvestisa muri bene ibyo bintu wainvestisa ku buzima bwa none n'ubuzima uzobamo nyuma y'urupfu nibyo banganje no kwibira kuko ifaranga ufite ubu nyine kuri izo faranga ufite ubu nyine nuzikoresha nabi uzobyicuza hariho abana benshi base bapfuye basigira imitungo baja mu biyobyabwenge baja mu ndaya baja mu bakobwa ifaranga buce zirashira zishira iyi faranga wowe uzikoresha utavuze investisa zigenda zishira ubu nyine naba mayiro uzombabaza cyane kuko ubona ejo n'ejo bundi tugusanze kwibarabara wawe usaba kandi ubu nyine w'abantu babikana gusa niyo nama ngira gusa nta yindi biramufera akoze cyane merci beaucoup ngiye kubitekerezaho kandi urakoze cyane urakoze tuzobonana namwe murakoze cyane si ushobora kubasiga nta kibazo merci nawe yego ni hatari kabisa kanigire muri sona n'amasambo nageze Oui, entre eux. Oh, my friend. yo baba Yaje. mahoro neza neza
Meze uterere. Amahoro. Long time kweli. Ndabona mwagendanye n'agashiki kawe. Ndabona mwagendanye n'agashiki kawe. Owe si mushiki wanje tegereza ndakubwira amakuru yiwe. Aya makuru. Ese urabona dusa n'ingoro. Rembo namusa n'utubingane tumwe. Wapi uyu ntabwo ari sister wanje mwana mwiza wucye kurona dusa. Reba umwana imisaya yiwe n'imirundi afite. Mwana ni shape utaye reba lips ziyo na hips. Zimwe zinsazi. Ntabwo ari sister bro, nokora sister usa gutya he. Reka. Ese kuranzana aka kana we ufite imyaka ingahe? Imyaka mfite ntabwo ari mike ni 14. Ako bro, mwe mwabaye gute? Ninkuzana umukobwa mukuru ngo no mukecuru. Ninkuzana akana kanetse, kurumva akana kanetse kameze gutya neza gafite swaga, reba mu maso y'ukuntu hameze. Hakeye. Wowe ushaka baje bafite iminkanyari. Reka amagambo uyu mwana mufate. Abana bikigiye uyu ngo yazi ibintu byinshi kurusha n'abakecuru babakecuru muzira. Wowe ufite abazimu mu mutwe wowe. Kuranzana umwana ukurikira inshuro zitanu wowe. Isi bya wowe yifuza kuja muri gereza imyaka yanje yose. Akana kumurikira inshuro zitanu niko wonzani. Yamaka man, wewe uri umwana mubi wowe. Va maso, va toka. Kadi. Musoka muvonja. Nyamara rabizi. Bye. Subira ubumbura ako kana. Uzaneri hana. Muzaneri hana. Nawe uri mukunyisha kweli. Wabashize ku murongo hanze. Kera kakanyuza nyuma nakubwiye ati wewe size zose ushaka ntegerezwa kuzozikuzanira. Nawe tanga commentaire hano nkumve kuri Rihana. Ufite imyaka ingahe maye? Jewe mfite 17. Oya man nawe uri mugusarisha vrema. Hano havuye 14. None uyu nawe ni 17. Urumva nuko ngo ngonzanira uwundi wa 20 hari hanze. Oya man vrema nawe kurasara. Ako bro kubera kuragaswa. Wozo bagaswa kugeza ryari? Ndakuzana umwana unetse gutyo ukazana amagambo nkayo ngayo. Bro uyu nguyu wo mwanga ndakuzana umwana w'imyaka 90. Aha. Wa 90 niwe sawa. Kuko hanagize kelele niwe bufata. Ako kandi 90 si sawa. Abashashe. Uravuga iko mbona washimye. Wabuze commentaire nimuteraho. None se mwana umeze gute? Urakomeye. Ego biragenda neza. Usibye iki ko wamushimye? Numva ari fresh. Rero kanimba basize gatoya. Ntari gute. Mureka simbira hariya shushube. Muganiro. Hari umusa. Turi kumwe. Jesus! How fast do we hear of this? Philip. Meze bite? Ni wowe usiga usuko n'ibisengero bimeze nk'izo wakokaye. Sha bro. Vuye kujya ari amani bari bampaye 200 niyo mvuye kujya amani. Je usiga ubura n'umuntu uguri umuneke kabisa amani. Ti wari inshuti yanje. Sha warampanuye neza vraiment. Je usiga amani wumve ko nje kugira mbona ijana amani ari kibazo. Bro. We wangirisha inama ndi swing. Nari mvuye kwicomera iganja nakubise ama primus inzago zose naca bro yari melange hama ngurangirisha inama. Kwanza wewe toka giswa gusa.